I pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako napraviti nalog na Skype. Prvo što treba da uradite je da uđete na Skype. Ajde budi više. Evo ga. Samo da vidim da li sam odjavljen. Nisam. Sad ću se... Odjavio sam se. Sada prvo što treba da uradite je da kliknete ovdje otvori nalog. Otvorite nalog. Kad tu kliknete otvorit će vam se vaš pretraživač i otići će pravo na taj sajt. Ovdje ukucate ime, prezime. Ja ću sad stopirati video, pa kad ukucam ja ću ga odstopirati. I evo ja sam završio, ukucao sam ovdje sve i kliknete I agree continue. Sada dok se učita. I evo ga. To sam ja uradio. I sada isključite ovaj pretraživač. Idete ovdje i prijavite se. Ja sam nešto izbrljao, nešto sam napisao, nisam zapamtio ni ja šta, tako da ne znam ni email. Samo ukucate ovdje šta ste, vaš email i ovdje lozinku i toliko.